Poštovanje pozdrav svim prikupima. Opštinska radna grupa za povratak je formirana u skladu za Opštinska radna grupa za povratak je formirana u skladu sa uredbom 1/2018, a formira je gradonačelnik opštine. U uredbi decidno piše sastav te radne grupe, dakle predstavnici određenih direktorijata i polna ravnopravnost i nacionalna struktura je zastupljena. Nimete Beriša je članica takođe, iz direktorijata obrazovanja imamo predstavnicu, zaboravio sam tačno ime, dakle iz svih direktorijata su uzeti u obzir i ta radna grupa je formirana, ona se formira nakon reizbora novog gradonačelnika i njen mandat traje 4 godine. Dakle, na zahtev Ministarstva za zajednice i povratak, Ministarstvo za zajednice i povratak je prosledilo pismo kancelariji i gradonačelniku, gradonačelnik formira i mi šaljemo povratnu dokumentaciju u toj radnoj grupi, odnosno o imenima ljudi koji sačinjavaju. Dakle, treba da budu predstavnik direktorijata za urbanizam i katastar, imamo predstavnika gde stoji da bude predstavnik zdravstva i socijalne zaštite, predstavnik obrazovanja i tako dalje. Dakle, sve kako stoji u uredbi, tako je ta opštinska radna grupa učinjena.